Xayrlı kün, hürmetli milletteşlerimiz. Işraşu urnu Qazan degan topşuruğumuzni başlayız. Sizning bilan Gülnaz Şeyxi. Bugün bizning topşuruğumuzda bik zotli milletteşimiz, hürmetli qonağımız var. Ol Qozog'istonning Ostona shahridan kelgan. O'zi Tataristanning xalq rassami, Abdulla To'qay ismidagi davlat bo'lagi egasi, Qozog'istonning otqazangan san'at ishliklisi, Qozog'istonning davlat bo'lagi egasi Kamil Mullashev. Xayrlı kün Kamil ağa. Hayırlı gün. Mana Dünya Studiyasında ko'rgan biz bik shod. Eson-sog kelib jetdingizmi? Allah'a şükür bər yaxşı. Qazanğa qayıtıb nə özüm dostlarımı görüb birgə hal bilişib nə şunday şadlanıb oturam. Mana Qozog'istonga borgan sayin biz sizni ko'rmay qolmaymiz. Allohga shukr. Borgan sayin sizni masterskuyda bo'larga tirishamiz. Ondagı nechik deb aytayım, o'zi bir muhit, o'zi bir muzey deb aytırga kerak. Hem sizning bik mana so'ngga boruğumuzda sizning bik zo'r xiyoling'iz bor ekanini, hem onun proyekt eskizi bilan tanishib qaytgan edik. Mana nendek xiyoling'iz bor sizning? Hazır men iki zor xiyolim bor. Birinchi Suyinbekka eskartkishini shu Qozonda qo'yu, ikkinchisi o'zimning shaxsan muzey galereyam 6000 kvadrat metr Nurson Abishev o proyektni yaxshi bilar. Bu Ostonamiz uchun bek foydali narsa. Mening mingga yaqin rasmlarim, kartinalarim bor. Shularni barini qoldirib o'z ismimda shunday netib ondan so'ng anda Tatar tarixini bag'ishlangan bir bo'lak muzey qoldi. Shundagi Tatar arxivlarındagi materiallarni saqlab qolib, yana shunda Tatarlarning bayramlarin, nelerin ko'proq o'zlari anakan adabiy san'at kunlari Tatar artistlari bilan shundagi kishilar Qozondan ko'proq chaqirtib, Usloviyanda qo'noq uyida bor, restoranda bor. Barliq narsa yaxshi o'tkazuvga mumkin. Unday zo'r konferensiyalar, yig'ilishlar yuzlagan kishi o'tkazuvga bo'ladi. Shu sababdan ol bek ulkan proyekt. O'g'anch hozir butun narsa yaxshi boramda hozir. Endi Ostona shahar hokimiyati barliq o'zlarining yordamini ishlab yotirlar. Bu prezidentning ukazi bo'yicha. Allohga shukr, bari yaxshi bo'lsa, shuni da tag'in men zo'r ishlarni ishlashim kelar. Ana hozir mening masterskuyimda, shebarxonamda ko'p narsa ishlarga, zo'r narsalarga o'rin yetishmay, ideyalar, maqsadlarim bek ko'p. Shuni anda skulptura yağından, başka живопись yağından da ko'p ishlarni ishlasim kelar. Tatar temasına da yangacha bir o'ylar bilan ishlab, kartinalar ishlasim kelar. Kamil ağa, mana Tatar yozmishi shunday endi, u sizda da shog'la. Xitoyda tug'ib, Qozog'istonda yashab, o'zingiz Tataristonning xalq rassami. Sizning ishlaringizda xalqimiz tarixida, xalqimiz yashayishida, xalqimizning shaxslarida shog'la. Qozonda bo'lgan ko'rgazmangizda da siz shunday rasmlaringizni olib kelgan edingiz. Mana shunday tag'in ko'rgazma Qozonda ishlarga jiyinmaysizmi? Unday tilak yo'qmi? Bu yil mening 75 yillik yubileyni Qozog'cha merey to'yi deyə endi shuni o'tkazib uchun Ostonada zo'r ko'rma bo'ladi. Endi men oktyabrning 27-sida tug'an kunim. Shunda iki yer talashalar bizda ishladi. Shunda Forte Bankning zo'r motor nima ko'rgazma zali bor. Shular galereyasi bugün onlarını sentabrda o'tkazam, aniki noyabrda Gosmuzey, Qozog'iston mamlakatlik muzeyinde shunda endi asnoviy shu yubileyga arnalgan ko'rgazmamni shunda o'tkazam.
O şuna tayanlandı. Kazanda andan soň bir wagtda işler köp hazır. Xitayda ötküzüp geldim yakında yanvar ayında. Xitayga köp barıp duram, anda da Beijing yaklarga. Anda da şakırıp duram. Endi Kazanda Allah buyursa dagın yaxşı tayarlanıp dagın ýaňa işler bilen äli alda ömür bolsa işlerimiz. Amin. Kamil ağa, emine okuşlarınız barmı sizin? Okuçu, men hazır professor, hazır üniversitet nelerde hazır ýaňa talantly nelerini tanlap hazır prezidentning особый netken bir üniversitet yazıldı. Высший учебный школа искусства деген. Şunda men magistranturalarını tayarlayım. Okuçularım var. Endi okuçularım köp. Olarning içinde endi ressam bolup görünüp yatkanlar bir ekawgina. Allah'a şükür. Bütün şolay ressam, tanılgan ressam bolup gitүү için Huday bergen talant da, tıngısızlık da, işte dert de gerektir indi. Ya, elbette. Talant da işlew kerek, aneken maksat bolu kerek, arman, izgi tilek bolu kerek. Şu hazır indi yaşlarının köp narsası telefon bilen, internet bilen, ne bilen köp vakti şuna kete. Şu sebepten anan son yaşlarının hazır instituttan son hizmet tabu, akşa tabu, semyasın üylengen bolsa ana materyalini yağından neti oňaýga düşmey, şol sebepten her ýaktan alarga oňay tügül hazır tırışkanlarına bolalar indi. Qozaqstanga iň birinçi ayak basуum Astanaga boldy. Hem bizni aeroportda sizin turmuş iptaşyňyz hotnyňyz Ruza apa goşaldy. Hem iň birinçi şeýinde biz sizin üýde içdik. Mine meňe Astana diýip aýtışga iň birinçi göz aldyma şu kelip basa iň birinçi hunakşyl, jylyçy ýokdyz bilen goşalgan Mulaşyplar gaýlysy. Ruza apaga selametligiz, Ruza apaga köp etip. Rahmet aýtam. Mine men sizin üýüňizde bolgan wagtda masterskuyda körzemanda Ruza apaga bagyşlangan kartina da bar. Ýanyň etýenilerine de. Umumen mine halkymyzyň ýüzün çagıldyrgan resimler sizde saklana. Bu bitinde onlar yüzünde mine halkımızın ütkeni bugünkisi çağılışta var. Kamil ağa, emine bugünkü günde Qozaqstan'a tatarlar nişik yaşayıp bizning bitinde iki halk arasında dostluk bik nik Allah'a şükür. Bik yaxşı Qozaqstanda men bik özümni erkin sanayım. Üst tatarıma bolgan sözlerimde tatarım maqtab görem qayda bolsa da bir kim kimsetip ya bulmasa milletimizni basıp durgan kişi yok. Bizning hazır kongres Tatar Başkır nesi var, kongres uyuşması var. Şunda Tevfik Karimev başkara bizning özümüz şunda jeyılıp özümüzning oylarımızla aytamiz. Hazır Assambleya Narodu Qozaqstanning anda bizning aktiv işlerimiz var. Oylarımızla aytamiz. Qozaqstanda erkin yaşaýbys. Anda Allah'a şükür hiç qanday basım tilge bolgan basım ýokny. Biz indi azayıp baramız köpü hazır Rossiýaga, Tatarstanga qaytyp baralar. Şol sebepten hazır halk köp bolmasa da lakin özüme ihtiyarı yaşaw. Endi barlyk mesele tam til meselesi kiçkine tire nege diýsez Kazak tili hazır основной til bolup ýatyr. Devlet tili ol idara wagtynda okuw ýerlerinde de şol Kazak tili bilen bilişi. Til bilsegiz bitdi, ýaxşy berler. Şol sebepden bu endi Kazak halkynyň özüniň dürüst menimçe ya da şonday tura görem. Hazır olar öz milletinin tarixin, medeniyetin şunda 30 yıldan beri mine müstakillik algandan soň olar şol birinci tarixine
tarixini яңадан язып, яңадан көтәреп нетті. Аннан соң өз ханларына, бийләренә, улы шәхесләренә, урамларга, мәйданларга ескерткечләрне куеп, хәзер алар яшьләр, 30 яшьтәге кеше хәзер үзенә шундый мәгърур күрә, мин казак дип шундый Горурлык хисе кешеләрдә. горурлыкта. Ул шуңа шул эшләр мәмләкәт дәрәҗәдә алып барды. Назарбаевның сәясәте буенча мәгърур, милли горурлык булмаса, башка ягында тел мәсьәләсе дә тормыштагы өз милләтне булган муамиләсе дә башкача булар дим. Бер булганнан бар да була ди халык, әйбәт. Сез рәсемдә ясыйсыз, матур итеп, гармунда да уйныйсыз. Сезнең өйдә булган вакытта матур итеп сез безгә халкыбызның көйләрен, бигрәк тә каз канаты көендә уйнап күрсәттегез. Ул видео минем архивымда саклана. Менә без бергәләп әлеге язманы тамашачыларга тәкъдим итәрбез әле. Камилага, менә әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Менә безне карап утыручы, безне тыңлап утыручы милләттәшләребезгә нәрсә дип әйтергә теләр идегез? Ну, өз милләтене онытмасын, телен онытмасын, горур, мин татар дип горурлансын, балаларын, зур кеше булса, балаларын, оныкларын бәрне шул милли рух белән тәрбияләсен. Нигә дисеңез, милләт югалса, Расул Гамзатов әйткән: если я узнаю, что мой язык умрет завтра, я лучше умру сегодня дип. Шул сәбәптән милләт булу өчен һәркем үзенчә көкәендә мәгърурлык, горурлык, шул милли рухны югалтмауга тырышу кирәк. Амин, шулай булсын. Теләкләрегез кабул булсын. Инде сезнең иң зур теләгегез, Алла бирсә, Астананың уртасында шундый матур Муллашев исемендәге шушы мәдәният үзәгенә без әле барырбыз, күрербез, андагы матурлык белән танышырбыз. Сез гаиләгезгә, Роза апага күп итеп сәлам әйтегез. Казаннан, татарлардан, бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Бүген безнең очрашу урыны Казан тапшыруының кунагы Татарстанның халык рәссамы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Казакъстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Казакъстанның дәүләт бүләге иясе Камил Муллашев булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.